nyina yenyim de yeguda yerushianze nande baby aye bodu yegina puna enyim eko wenyim kakra eboto asamampom na ankrebo na yerizi nkomo na miribisa wo de sisi ara Portuguese fu woko British fu woko weje kro na mehen wa mehezin edina yeshom elimina yazim yeye da na yetu abrabo no medase Arohosama owomi de enche bebiye jina ya yare ya dam abakosami nanche ikro na nkasa abofran anomansan nanche owo ho injuresi broni etna onye na betena nwanyi na antene niye nso oyakun no obubu anomanse kro nso ome ikro no boy me edoma wowom no wogwane nwona wuwi Mfi beye eduasa netu ansa na nkokoro bi wasan waba nti wobe na washa ase de asamampom zirfa eshechi akwa na washa ase de echiru wa chichiru ikro no fofor no zekwa edwuma waza sha ase ebinye eneme edwuma enchen na wankeka ma ena kutu na ha woye kutu na nkwansan waha ano na oye hune edwuma waye ya besi embere kakra kutu na nkwansanan ano ye na anom no wowuwu ikrai na obiara antuado na sisi aza abraba owo kroma ha yerbo oni de ebeye ferudwuma ana de ebeye nchin ferudwuma no ye wo mepi nwana worukoi warukọ na waba anapa bakade nhama akasefa na yabo nhama nkakrama ebinum wokwa wode kwoto na aposna naze wazaba na yawo ebinum so woto enama akase wazaba ma waba kanwa oye ebia no so o me ebinum wozizi nsrafia onam amradu ina mo osisuru we ya friend sensado hutui James ina wazanoton into for St. James na that phone friend Fort Kurasbeck nti ano na nkrofo bohwe na ebinum waton ekutu impua insu na azewa ho a ebinum so waton ebibifo yentar ekomaze asumaze amwanze neyin naza wazabo wobra yenhwe oyedan na afei woye mwadwenda afei wo isa ahenfo ahenzi shase tedan and wenyanum afahye nyina yo ahenzi nara shase kwa mankwa nara obobo asen anenye ahina ozikan ansana ibinum warutuado waba kwamna ansa ozikanen na berodo na abrofo be no ye hina otodesia na ahemfo enum abasenoko ano na watuado asisi a yerikese ehina otodo edesa esan 37 onenye na nakodokondua mo otenado sesiare nta ahemfoze pi abakwa dese edafofo woba yambo unhina within abra iyitenen abro owi ma iyi bese na anema yabaka ni na yaze besi indazenodo yehunde edinama no wankasa wo obo hone bra enden yehunde asaw bi rekodo na aze asaw ahurupi ne yehu ni nyina ebi awo nkyase ya na na botum acheche hini bi ase ina
ayebayeba maka ayebayeba enyer na za owo krom ya frebi apatampa ya frebi siwamba ya frebi adenkum na oye nyije de se ye maame nom worbo dam echini na woto wonwom na worsawa ehwe wana no musi wotutuna ano na ochre de asaw ni nyima asaw honamna erwoso neneze ano nka biara na emomwona no otutun ano no odakasa de yenyamo hunyi ibuaze ana lutun na korwo nara ochre de ibuaze ana embuzo penyin wo fie ana do otsedan ani inyim mpanyimfo mu si was je asaw de wuziri bise bibi de ebia masa wi mpomziri bisa na ebia mebisa wa war ana de bribi dam na che na asaw na wasaw no wobisa war nyina wo so oba na asafofo na warsawa ebom won so weze ne de oyakon asaw na won so warsaw nti za okro do ni na sekere o ehwe no no ma ahena na hwe ne ze mote na hwe mbesiafo no so a wobe no nwono so weze ma mba ahemafo baka mu da warsaw no na ehwe mu wa na mawutumu sita na ehu do oya maka papa na damasawi tetebere na abrofo na wasaw damasawi wasaw ma meka de abrofo no wobe no wanye ne tineye nso oyo oduru nyibiru ebiri bia wobongwa mayana saw na ye bibiza ye wani na no yaje wata so wanta so asawru kodua aze o ma wonya enyije na nhwano so wazi bi wo a nwan so woye woze kireyen okay yenhwa ampe muhu nda nkroforo ba ampe na ampe ne so ma abakosam ampe bemiden nya na abakosam ze na otre aguriza yewa inde ye jema yasene da yaka ibinum waezedo inde sabe egbe wo television za ehu asawa okodo mo atwetwe wantara to wo peti na yi naze anya gwabre nhara yempanyimfo na wo nwoma wodi ze nkomo wo nwoma wodi ye enyigezi yedi ye yedi ye abwareza oma ehu de no nyansu ye wo bibi oye na nde ye je ni na nti na ye pede ye kabri bi de sete waza oye ampenu ye oya amina awo ya adwen mo hwa ma wa adwenete ebe de na enwu de mutumi na ni yi ana mutu yi nti oda mu hwawusu ye na menwu da abu butu yi nti musu muntu yi okay afi ye nkona na konua de na reka de omani wa abosom ye duoso nation na konua so nankasa so otena egwamiza na oye ono na otodo duoso nation ebetu me acheche yi mu ono ye de nana mbiri biara obofo apakanan na waaya bosom udu edebia na waaya de sunsum bi abanodo naze nti so uduru bebi na uruzi ni dwuma ehu da sunsum edwirin nti na waabaye bosom a otodo edusan esan yenhwe bra worugu nsan mahuna de was azibi atufo wogu nsan ni wie yi na was azena akato na nananyim iba na azen na damaze na asechire monko chro yi se mkakra abra moses rekafa israel fon nyankopon bi senda abazi na okitani nsamin no ya no de epma no okitan moses no okitaze bia epma na abai oduzu dwuma ma wadoto na wogu nsagubin oye ednahin ne pma ano na abosom edusan esiani naran wowom nti so okita
na ọchọ do kita abosom ni hinara na na so mu se hwe biebi a anta esunsumre ya afan nti o ya da odo otwado na akwa katena o sanda wa mbada o rubedi de mudwuman nti anenyen oni nti na wadoto ina wugunsa wozigudo nsa na wurugun wobo edna abosom edu son esian wezin nti wozigudu bia nana oda wade epman wade kaman nti ano no oruko beebiara oye epma utwitwa ogin na muhu ne de nya na orugunsan ohyechew bi echawo no muhu de waza de biraw ana nyinya na debi wa ye chawo na ansa na nyinya ni gudu e bazi nti na ohso da mechawo tirebo a oya bosoma ono owesika na omfe sika enya no ho omfe sika enya no ho ni sika ode ya no ho oni nyinya e na onye brief chawon anenyi ni sika so odis bibiara botu nukwanima yawo azibi wampano ya frana araba potokasam ya friend shells anu na ebia na nakonua odi bitutu nukwanim aza odisina damade mpo no odi bedo ehu adina wodisina abam aha yes anu no odisina odetu nukwanim nti nisika onenye daminyinya na onye shell na odanukwanim mesa na isu hunde nya na orugunsa na mda ne tam na wa akwa ha na oda abonimu bi na asechire nyi wedru mpanyimfo enyim nti ode edi enyizi eze manwano wa abra ago wotam ekona nanum we enyima ekona nanum enwu de erubichia nana ago wotam ina echia nana oye enyiza yaze manwane de wotam no guwa bitra na ocheda wala enye wala na emoma ego na ochede eje enyizi ezamo ne ansa na meja won na na orbagwom no kita adom bebi mu ndo orwoso na asechire nyi orbo nkojo no oje esunsum bia onye wanam nto owoso a na waaye de da me esunsum na ofra wanda wambaka no ho na onye wanan nanto ankrebo meda wasipi ewo enyibuei wo abakosama na manza owo edna a wo friend Elmina a ende egbedu achre ye seifo na ya ahwefo iba na asam krakra na ebepede kachre Ghana mamunyina za mepeda makachre Ghana amani nai da intumi nchro Ghana na abakosem biara wa bre ebeyi ikuro wa abofran anomansa edina ana Elmina eze sinchan nzama nkokure baasa mede na ezide nyamesom shaase wa ha enwumesua shaase wa ha amanya sam shaase wa ha wani na castle yim na oya na wazibri biara ejina esoro ho ya kada enche obiara obaba agbahwa castle ancho onfo kromusu na onte edena na abakwasam ekwa kasra sabe adonkogwa nkote na wabaka kiro menyufia ha na menyufa edina krom na yekọ wia ebomu de ma ebete na wakasra na eboto ache na afa ikrom din nti edena bebi gina yi biara abakwasam wo ho madawas oye krowa oboto hwan uduru bebi wofra na abruchiri kakra ya dan ya abuchi kakra na eko Holland ne fefe moten na dam na Elmina ote wa bra dachfo wo 1637 dikasi 1876 wodi fia ha amkrebo madawasipi na edambre atsen endamizi webo poi edna wasano so friend Elmina na sawarkanizi na nkasa oye anoma nsa intida nanso nde ehie bibi meze wa ba anoma nsa oye edna commander edna eguafo ebrim oho na meze wa besi edafofor yabasuajo edawase